Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebatan kaula takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Anwar yang kikak nito Gus Halilur Rahman sareng Lora Faiz Zulkarnain. Ben sebatan kaula hormaten Kepala Desa Setul yang kikak nito Bapak Timbul Sujat Moko SA. Ben sebatan kaula hormaten para undangan dan para wali santri sehadir malam kak dinto. Sebatan kaula hormaten para asatid dan asatidah Pondok Pesantren Nurul Anwar. Ben tak lupa sahabat-sahabat santri seperjuangan. Alhamdulillah ya tore areng sareng amuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seampun apareng rahmat, taufik serta hidayah dapatan kaula sareng ajunan sedaja sehingga kaula sareng ajunan sedaja bisa akumpul majlis insyaallah penuh barakah kadito. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam ya tore kaula sareng ajunan sedaja ya tarakina dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seabakta kaula sareng ajunan sedaja minad dulumati ilan nur. Matur segalangkong sampun apareng bakta dakapatan kaula malam haflatul imtihan kadinto kaula nyampayakina hitobah tentang ahlakul karimah. Hadirin hadirat semuljaki Allah Subhanahu wa taala. Ahlakul karimah ngeropaki modal kehidupan keangkui mencapai kemakmuran kesenangan ban sekapin. Kalaban ahlak semulja kaula sareng ajunan saja bisa nyiptaaki kerukunan kelaban sesama, kesenangan tunya kelaban akhirat. Gambaran tentang ahlak semulja yang kikak nito kelakuan atau tingkah bagus akatia tolong menolong saling hormataki ban hal-hal selain searafah bagus abad tibi otaba orang lain. Kelakuan sebagus kelaban sesama ngeropaki kewajiban dan setajana umat manusia sekadimah seedabu sarang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'budu illa Allah wa bil walidaini ihsana wadil kurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat. Seatepon ban ngelakoni kelakuan sebagus dari sepodua ban kaum kerabat ban anak yatim ban orang-orang miskin otaba orang tak cukup. Selain merintah aki salat ban zakat ayat kedito merintah aki kaula sareng ajunan sedaja ngelakoni kelakuan sebagus dan sedajana umat manusia. Al-Baqarah 83. Perintah kadito ngewajibaki kaula sareng ajunan sedaja ngelakoni kelakuan sebagus dari sepodua wajib ngelakoni kelakuan sebagus dan sedajana ban ngelakoni kewajiban dan sedajana umat manusia ban anak yatim ban orang-orang miskin. Selain sekadisa kaula sareng ajunan saja wajibaki ada bumapan dan manusia. Selain merintah aki salat berzakat ayat kadinto merintah aki kaula sareng ajunan saja ngelakoni kelakuan sebagus dan setajana umat manusia. Hadirin hadirat semuljaki Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan ayat tersebut dakin ampun jelas saungkuna Allah Subhanahu wa taala Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala
wajib kebagusan dak sering sepa dua, wajib ngelakoni kelakuan sebagus dan dak ring lain. Kau tu ngelakoni hal banika, InsyaAllah kemakmuran akan selalu tercipta dalam odik kau sareng ajunan saja. Teman-temanku yang berbahagia, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asinu innallaha yuhibbul musinin. Artiipun bentengkah baguslah, sesungguhnya Allah senang dak orang seatingkah mapan. Al-Baqarah 195. Hadirin hadirat yang beriman, ya tari kaulah sareng ajunan saja membiasakan diri untuk selalu atingkah bagus, tanamkan ahlakul karimah, ibadah kaulah sareng ajunan saja tingkataki ketakwaan, saling hormataki, ben saling menghargai, ben ngejalanin napa-napa seperintah sareng Allah Subhanahu wa taala. Cukup kirana hitobat dari fatan kaulah, muka bermanfaat dak fatan kaulah sareng ajunan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.